Jadi hari ini tips terapi Al-Quran saya adalah letakkan tangan di dada. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Jadi ibu-ibu, macam ni anak tengah main, kita boleh duduk sebelah untuk berikan terapi pendidikan Al-Quran kepada anak. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bonding tuan-tuan. Anak bermain, kita buat terapi Al-Fatihah. Jadi Allah turunkan rahmat, Allah turunkan penawar, bukan pada anak je, pada ibu. Anak jadi tenang, ibu pun tenang, dan kita bermain dalam rahmat dan penawar Al-Quran. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tutup di kepala adalah lebih baik.